bokhe bung bini ang puilan simeno kisah korok koroi thangondo pia taule korok laka bung ke bini Kosojoy Ria. So let's welcome Kosojoy on the stage, please. Puilabo jotono na sarmem sono hambai ke jotonai tonero no pa hambai.
lu se thi ni o pina po nai thau mo se kum thi ya de no khani de bai sa de ta de karaye sa de ta de karaye no khani de bai sa de ta de karaye sa de ta de karaye no khani de bai roha bo tu nang mai nai ya roha bo cha nang mai nai ya roha bo tu nang mai nai ya roha bo cha nang mai nai ya dengi choka nai ma pribudu nang ma mundai te kormo ma broni phai bino dengi choka nai ma ya pribudu nang ma mundai te kormo ma broni phai bino tam sinh nai ha mar ki duti kai nai ha bin nang ya nai ha pal samunang tam sinh nai ha mar ki duti kai nai ha bin nang ya nai ha pal samunang hambai jotono khana thokana baksa ga musana sumusung to khana tabu te wise result ron dabo na acha online tabuk ne no tai duita line result rela tisha Yung pinapon ay thomo se kompia de no khani de bai Luze tini yung pinapon ay thomo se kompia de no khani de bai Sal de ta de karaye sal de ta de karaye no khani de bai Sal de ta de karaye sal de ta de karaye no khani de bai belai ka hambai Hambai tini ni obono final contestant tai aboni bagino ang bono line tang ni phan do sabrisibo tamni henba sungora asungnai rok kisale lengbai khana nor jot basana do mutum kisa audience rok kisa basale 1 minute ya kisa basale gadi do asungma balo khable na sini in the meantime sini judges rok ni bor preparation khlaigra tu bor ni comment sang nanai basa woi sung joto tini ni je contestant ni bagai sung borono hambai relene asuksa rias ni pore borok je asuk kaham performance khaika borni bagai borono sung hats off marnai so sung joto yapa khorlain borni bagai Hambai belai ka hambai asuk lagi and tawuk phadi sung sini judges ni khuktike thaije thani kok nalaine bom hai matong kha bani ra samung rok sini yang tiga saror ni yang tiga senceng lain Kosojoy Yes sir entertainer belekena mananing to language ni kisa problem mano haipanon overall ni entertain khaina bagai ni thani tongo Hambai khorang ba kaham no ham ya hani saimia overall second samong justify khaiga kaham no Hambai thank you Okay thank you sir Sir Hemanto sanai dia oh okay nung boro komai tong ase kerang sagrok sini komai tong bai khable bolong rogo akono ko te bu nokhor di do Oh thank you sir kam Hambai ke te bu kam ke surungi noroni information ni bagai naising kami ni takuk koso jairian belai ke kosto klai oro sokpai kha Hambai jotono bagai sung obahai talent of sung tebo tishe mana ning tun jora kaham mantu na bhai sir sorot please ang bono actually expect hai aje kobro gana su kaham pronunciation khair sa mana nei so bin bagai riang kobru se bono actually prefer khai mani phia bo hiang orang chang ni tosa charchap nai challenge khai sawana but well done sa khai nong khable Khaksa sir all right thank you so much takuk kosojoy Thank you so let's wait for the result padi nang phamaka okay sing sini oje